Na koncertu še predstavili dzeci, kotri vredno robeli i tvoreli u folklornej, horski, tamburovej i recitatorskej sekciji Doma kulturi. Našćivitelje mali na hodu vidzi stanci jak žapki, venčik hopakoh, domljina i podskakujem podobkujem, kotri bi vedli členi najmladše i štrednje i starše tanječnej grupi. Mali i uspišni recitatore še tiž predstaveli z ospisnjami Havrila Kosteljnika, Đuri Papharhaja i Melaniji Pavlović. Solo špivačevi vodzeli špivanki u provadzenju škorvančkoh, a tamburovi orkester odhral venčik ruskih špivankoh. To rezultat jednoročnej roboty, takže keď je z roboty, keď się robi so amaterami, vec ľahko organizovať. Sama techničná organizácia to coška druhé, ale keď je co vyvez na bini, vec to veľo ľahčejšie. Koncert organizoval Dom kulturi Ruski Kerestur na čoljezu s direktorom Joakimom Racom za pomocu horeografoh i fahovih rukovoditeljoh čislenih sekcijoh, folklornej Saši Paljenkaša i Gabrieli Sajanković, špivatskej Lidiji Pašo, orkestru Julijana Ramača i recitatorskej sekciji Ivani Dudaš.